الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره كرامته وبعضنا لنا لجميع المسلمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير توفيقه افضل المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلكم بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان كاذبا قال له الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطك يا خير المرسلين يا خير المدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون شكريا تزاحوا ترى أما da se najbolje se koji kanora sa eseto negro. Šukrijem te zakala okole se kosti žal sakala. Šukrijem Allah je se najbolje se kod inđame sa ako blagodat u meni i sjeme. U Rimu, u Kurani Kerima čeri penala, tem kada bi pokušinena te džene sa okvašto ima meso međutim marmi dvatu ne našti nikad te džene. Šukrijem Allah je se najbolje se Elkova su počastijave. Pa vole pejgamberi Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam kovajtano hatibi nebeji kovajtano pečati sate pejgamberengro kovajtano minini koje Allah hesro kovahine učtila pravapinjako Šukrija Allah hese najmale se hem su počastijave najšužavera Aldjavera Kramari Islam Puri mog istoku Kurani Kerima čeri inne dine idolahil Islam zaista tari o Islam tari je pravo vera koja ljela preko Allah subhanahu wa ta'ala nekada novo rahmet emo spas oprama openganja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nekada novo rahmet emo spas opravo povesečenu dne opra sabija, to je stopre samala, opra tabinja, opra manuša, kova ligarena u sotrumu, čače planorumu, dži opkija nesko dvije. Neka tamo spas, hemo rahmet, hemo pramen kojamo kate. Amin, ja amin. Kako se hudba, inša varkaočera, kota duša. Kao će rekao ta duša Amari, duša Amari koja taj Angrana Mende, koja amenđe oidindi, amenđe oidindi ko amareti kotar amarora, kotar Allah subhanahu wa ta'ala, odreze su i dija među amareti, amen, otova onani tarak Amari duša, ko svako dikiva, Sabe pale piranala okole se ko ovdje džameđe, piranala ovdje, to je piranala čisto.
A da bi tirinala čisto, odvažajte čeran samo ako bori namet. Protiv sa okova kolatane ovakve dušmanja. Ente čeran da buti olače, te tudi namet sarbi iranala, pali oko lesekova dinđane, ovakva malet tirinala tobi, to je tirinala čisto. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an večeri, i sura El-Šems, enjate nešto ajeti večeri koma kad efeha men zekaha, rekad kada men zekaha. Soko prevod koma kao osvijini okova samo kova tovela lava. Ako ova mašal do okova kova piduša lidarila kova gebrunja. Kao uspijini okova samo kova tovalala, ako odmašal do okova kova piduša ligarila kova gebrunja. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će žakoj hadisi krala. Najšuži lufta, to je najšuži borba, tali omanuč te borimi koliko ropeja, MPK Strasbourgenca, to jeste borimi Pereseja, palo okova su žudini, solidarne kovošto, sarbi melačevi i duša. Kao će reći ove hikaja, kao će Hasan el-Basri, kao će Hasan el-Basri jeki veres na Emirezli Šare. Emirezli Šare sa u tijako kras, tam pjevela se, a uzuo leste normalne patnja i ne ole za skerija, kolara kenarja. Tad o Hasan al-Basri dikelale hem vačerine se. Henala bitnava di save savetja. A i meresto čavo, to jest emir, koja ide vojsko, deljarske rekao, opućevale koma. Ko mor bitnjeri, ko su pa reći bitnjeri. A Hasan el-Basri vačeri penala di save savetja bitnava jeke dinarese, a di save bitnava duje dinarenđe. Tada je mjeresto čavo vačeri, koma vačer mađo savet koja bitnije nigdje hebi. Pučela je o Hasan el-Basri pučela mjeresto čave. I si tu piče, a kalava čeri koma, i si vam. Pa pučela je, da li to dva čerče džane podbori? Da li pak od vas černa sledijali kada to dali, a jeste nekas? Učela je Hasan el-Basri. A kava je mjeresto čovjek na, od dva čerče džude korkori. A Hasan pare učela je, ko bore se čerčana dova čerče. Ko boru vreme gre na kjanu čerčana dova čerče. A kava čeri proma čerčume, je keber šesete. I keber šesete čerčare, pare podala, kako čele Hasan el-Basri prela, a svo se na čerčane poangla. Poangla, nekada će čerčana do borom zamaliti na kjelu. Pa vačeri mi resno čavo, Allah i nema će bu žao tela dava mehere. I nema je žao tela dava mehere, jer te bučinare. Od 10 pola čežu na džara. Tad o Hasan el-Basri vačerili se. O emir esri čaveja, ko vlohijan prema otuđo her. Ko vlohijan prema otuđo her, hem žalineri, a na žalineja ti duša. Na žalineja ti duša te perela grehonenca. Pogotovo kada si tu grehja car oveša. A je neresto čavo kada šunjao dova u lislog pograz. U lislog pograz lelan čumudija hasanes levasta emikal džadnijane jer dirhemi. Ko kraja tela pouka kotara kava sasova čerđan, teli gara briga kotara mari duša, tara kala, tera mila čerala.
Tenali gara driga kotar aver biso sarakava emere chavo suligarja briga kotar poher pomuterolestra nego sora kapi duša sarsova čeržam i duša tane amenđe to amanetu kotar Allah subhanahu wa ta'ala koja divdija međe tobdi pa donese volante tu dinamen tiranava amarena bese isto ađar sarsole lamba tena mena čera Allah dobro inšallah bismillahirrahmanirrahim